India Alliance Dipu LA candidate Jai Gatharapan Chechar Lang Solang Melia Long vote kerek amai kangni. Sil Dharampur Polling Station along BJP Board Committee Asaihem Kangpupon. MLA candidate Ratan Ingtiaphan Kideng Amai Kepadopon. Bokazan LAC Jai Bharat Party Asongjapo Pratap Singh Rongphar Lapen Arisang Ho Tum Pherang Ke Amai Kangni. Pini adab birta long pen kado kavya phantame adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tangte pini adab birta juitha. Terepo Niphai Incoraner Cap Surihini Renkora Trokarni, Lumbajong Constituency Kaparlo, Ward Number Gracie Kaparlo, Langmeli Chechar Langso Bhomte Hitiadung, India Alliance APHLC and Congress Pen, Dipu LAC Pen Karjabdun, Jai Gatharapan Vote Kirek Piamai Pado Ponlo. Labang Somai APHLC Langmili Area Committee Maipu, Ebrinius Ronghang Pen Maichari Ponsi, Mayalamthi, Congress, Ward Number Crazy Rapchun Bang Bikram Timung Ahin Pen, Vote Kirek Amai Aputak Than Pajermi Pon. Sonsi Dipuele candidates Jai Kathar IAS retired Sitame Chitong Dunsi, Kopia Thesi Kachepati Dunang Kok Mapu Aputak Than Pajermi Pon Tu. Lapentu kachitong dun aluhia tumpen setame ongdung avot pen ke pahai pon jia pan chethan chimum pon si vote kerek amai pachun ponlo. Bang somai long Congress I Lumbajong block amai pu Jonah Singh Terang Di Benteron APHLC Lumbajong Sisia Maipu David Kathar Peter Tiso Kelvin Tokbi Khon Singh Ronghang APHLC Youth Wing Secretary Sar Singh Bay Lapen Langmili Area APHLC PS Committee Chun Bang Dhorom Singh Teron Pen Chenglok Penang Anabang Pu India Alliance APHLC Lapen Congress Pan ke kroera drong asara tum chetong dun si vote kerek amai RDP dun Alliance Party Jai Kathar long live Jai Kathar long live Jai Kathar Jai Kathar Jai Kathar non-angkili ji MLA election dilitum Jai Gathar Sarpan MP MLA di Pamandun ji fansi nilitum Langmili Arat Lapen Ward number 4 Ward number 11 Arat Chingrum si Arangli Pandak Kecupa Sangte laso Ajay Meglong Kumar lihi fansi chop halal nilitum Kecupa pon veketang nilitum candidate amat fansi Kecupa pon no Jai Gathar Sar IAS Vitayar fansi masih Alangli sistame Cepatu grupen dak Langmili Magam report nilitum suri akiru Sangte nanglit tumalang fansi support lo mam nilitum Langmili Arat Lapen Ward number 4 Lapen Ward number 11 kadu kawe Arat an sistame nilitum ke APHLC fansi support ada Pini labang so armu kecetong along bang anak pai doji. nilitum kadu kawe pen ene botor meo ida da pansot hai botor jong simisen puson ti nilitum da suri pli ba kamuni chitongi pusi nilitum chikpon lo lapen botor ke meme da jok RV bang jang pe jok amasi non bang ke 1500 ke doji Lapen pini labang so Ajay me ke joining bang ke abe sistame silent vote ki ongji Kisaman tum ke sakuri doko sakuri kacing hon lapen contract bill ke long lidu masih alang litum bang ke nang citong onde dalo sitame ning thenoi pusi nil tum phan pulo nil tum ma APHLC apan si vote bang ke nang tibek ku pusi alang litum cicak lemen ke Dhorom Singh Teron bangala ke ni tum canvassing lo la election hedi la Alliance Party high back nangi la pan lo ban Alliance Party high ra itum tribe satum an Khilonjia Khomia Adivasi Lapen Gurkha Lapen Kado Kawe Atumta Ningkang Samben ke dop rapet longji apansi labangso election itum BJP apan perem nangji pulo Lapen labangso BJP remra Kado Kawe a community ke doan longji apan day progress lapen peace lapen unity ilitum kado ke dolong dia fansi ituma long li ituma long ri le pen ituma k
kereng dia phansi nilitum labangso a election kachedan dun la pen labangso kachedan dun posi pinya meeting ke dulu pini bangso mai long pini joining ta doma da ke nili ching ne da ko ni tum office long si pini joining edu la ke family throk kep ra pho BJP pen lok si pini na dun ni tum APHLC long nang lining ka chithe ateng pen ko ana percentage pen si high unji no nili aprang man pu bom lo ong ene sita 60% above ni tum long ni pula nang li ni so terang pi ke ko sonji alaga nili puduning tung te laga bang ni so terang pi si chini lo barat tum chini lo tame ke claim ke dam bang ke thang ta theklong le theklong le ni chini am bang claim lo hai lata democratic adet ke di la bang da thur lo la they have got the right to do nang li jong si nona phong MLA election high det pulo tangte ke chengsi non pen rar phan pilo thaning tung mane PC claim rat atom han ke la along ri along le ke rai pialam apen akhai ke rai akam la pen rong bethe ke chengji ke rong na tu spend si chengji ala ki duk sai se lo pot non ke bang thoi bethe ke hem ta bang dalan hem sai se lo I hum ta we chuning si your 2024 and inkan mongol do yalong last lo asamang bong last lo la el inhan ben kivit ahem hedi last lo hala dam et lo chuning 2024 ning kan ili tumang 90% si inhan ben kiti kivit ahem sai selang no nanta ante po ani tunge je ke prek dun lo po ani tunga pa phi dun lo la posi kado beta dalan hem ke dolong je phansi ne tum claim pola ke la pen katiki pe milong ye phan non anta inglong arit katiki je phan ke Assam government ta non at askim and epin lang non anta na ante la ke nitum ke inglong ange karbiang long ke 2/3 body itum inglong area pina ante inglong me the ke do karbi itum tribal tum kuki tum anta kopulo ke chugi yun po dal pose alang lidum duk pikpak lo la posi inglong arit katiki je pata askim ke men itum silambek po la pen thoi bethi lang ave po kheti klem une de titi la posi selo tube well la pen deep tube well setan itum kisom je phan la ke klembek po BJP atum ko ne dak rolling atlo setame non anta hem break one thek the la se non nang li tum jong si hai pulu tangte one thek jima hem break ke wan je phan lok si la APHLC ke kapin chong lo la pen aprang da 1969 ningkan ta hem break one atlo la APHLC tu karbiang long phan ta karbiang long la pen di ma sau phan ta one atlo setai li tum halabang sut ke thek the pen jok il tuma ali dar tum deng dun de det lo deng dun de det pen non ge chu hang thu bom da long le la pon ni li tum APHLC pen la alliance partner tum ne tum chelang pet si la autonomous state bang ge wan thu vek po BJP tum la ana power ke the ko pia pot hem break one thek the nang li power ke la tung hala area na to power ke la tung mo pen pubam purandar to power ke lage alang li tung power we alang di sakor chona na kente tuliram rong hang pa ingtang o pubo nasigang tang ilang banga aripen lopen aripen si kokling alang li phan ante lage alang li thang na un i lage hem break ke wan aning ke hang he ma matang te ke wan thek the lo aning ta hang he pen ke wan da thek thelo lang dak lo lage yok te chini lo Mahamaya MAC constituency ka parlo Sildharampur polling station right wing la pen left wing along MLA candidate Lun Singh Teron aphan ke ongdung avot pen ke pahai dun vekji aphan pura kaching ki jethan aboha mate board committee asai hem kangpu pon Thereponi phaing kora trok CR ni Assam Pradesh BJP ST Morcha Dunmai phu ke saftimung ahemalong both Mahamaya constituency ka parlo Sildharampur polling station aparman board committee asahem ingpu ponsi non ke wangji MLA kili ka hut ke ongdung avot pen BJP MLA candidate Lun Singh Teron pen ke pahai dun vekji aphan chingki chithana mai pedopon Labangso Sildharampur PS BJP asai hem kangpu ponalong Karbianglong Hauraghat LAC Prabhari Subhas Misra kachitong dunalong BJP Mahamaya Mondol Committee along ki ongdung BJP asongja po asongja piatum chitong dun
non ke wangji Assam Assembly MLA election salong Sildharampur Ahavar Araratum tame BJP asong phansi vote ki piponji aphan Raratum pen me long che parai ponlo Sildharampur Piasalong opposition party mate BJP pen kaprek Congress la pen APHLC party aphan ke vote pipon thek thelo pusi Sildharampur Piasarada tumta me lamthe che parai pon Lapen Lakha Pharoi Sirasir ke Hauraghat LAC BJP MLA candidate Lun Singh Teron ke chari ke chalon me pik pen ason thotsi KAC tame Dr. Tuliram Ronghang ke chari ke me pik pen Asama long tame CM Dr. Himanta Biswa Sharma ke lang chari ke mesena longsi Sildharampur Araratum tame cherap nang cheto dun popusi Lapen Sildharampur LW Lapen RW tame ingtang kring pen BJP asong long sai ke claim ke dampi ponji aphan tame lamchak nang chipi dun Sildharampur Araratum non ke wangji MLA election sahut ke ongdung avot pen Lun Singh Teron aphansi pahaidun popusi Sildharampur Ararat और विधानसभा हावड़ा घाट इस पूरे असम में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली कोई विधानसभा होगी तो ये हावड़ा घाट की विधानसभा होगी क्योंकि जो हमारे कैंडिडेट हैं लुन सिंह तेरोन जी वो बहुत ही कर्मठ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मैं निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से कह सकता हूं कि हावड़ा घाट की विधानसभा को हम भारी मतों से जीतने वाले हैं और हावड़ा घाट की विधानसभा जीतने के बाद ही हम असम में अपनी पूरी 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं আছে সৌভাগ্যক্ৰমে আমাৰ ৰাজ্য অসমৰ बीजेपी सरकार হবলৈ গৈ আছে और जैसा यहाँ विकास हुआ है पूरे देश में हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 45% की वृद्धि आई है पिछले 5 सालों में विकास की जो पूरे भारत में किसी भी देश में नहीं आई है जबकि इसके बिल्कुल नजदीक का जो राज्य है उसमें सिर्फ 7% यानी 7% की वृद्धि आई है। मेरा कहने का मतलब यह है असम के अच्छे दिन, असम के लोगों के अच्छे दिन और इसको लेके भारत के अच्छे दिन अब इस सरकार के आने के बाद से शुरू हो गए। सिलधरमपुर पोलिंग स्टेशन लेफ्ट राइट विंग लबांगसो केचारी केलचालन जी फान साय हेमिंग कुपन लो लबांगसो साय हेम कांग कुपन अलong अप्रभारी इलितुम कार्बी आंगलों मते हाराघाट LAC कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी अप्रभारी सुभाष जी नंग दो निगलो लापेन के विस्तारक दिनेश जी नंग दो निगलो लापेन के मंडल एक्स प्रेसिडेंट मते बीजेपी आरजाप थिपेन के पांग पांग अबारी ममी फु पूर्णो इंटिपेन चेंगलोक नॉन क्लेम बम इंग टांक्रिंग पेन के क्लेम पन नीलिकोटे लो आखाय तिलक बरदोलोय दुनमे फु बीजेपी मंडल कमिटी लो पेन चेंगलोक महिला मोर्चा जनरल सेक्रेटरी हेवाली इंटीपी बाइडो पेन चेंगलोक दाक सिलधरमपुर लेफ्ट राइट विंग आरात तुमंग चित्तो दुन निगलो जे नॉन के बांग जी MLA इलेक्शन बांके आखाय लुन सिंह तेरोन केचारी के चालन पन मेकपिक महामाया MSC कॉन्स्टिट्यूएंसी लो सोनथोत्सी पिनी कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल सितामे इंगटांक्रिंग चोकलिम चुनलिम मे पिक पेन कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल कार्बी आंगलों आरात कचिंग होन्नाय आखाय डॉक्टर तुलिराम CM आलांगली केचारी के चालन तुम मे पिक जॉइने आलांगली फान के क्रोय लापेन के आसाम लो बीजेपी सरकार डोबम मेसेन इंगटांक्रिंग पेन केचारी के चालन पन आखाय हिमंत बिस्व शर्मा फान के क्रोय पन पेन पिनी सिलधरमपुर पोलिंग स्टेशन लेफ्ट राइट विंग आरात सितामे नांगचेतो दुनलो अपेन लामचाक चिपिलो नुतिन सितामे जे नॉन के वांगिए बांके ओपोजिशन आ लीडर तुम मादुले वांगनो APHLC नय कांग्रेस नय चेलांग पेट पुनय चेलांग ले पुनन सीता बीजेपी एफान के आखाय डॉक्टर तुलिराम रोहांग के मेपी के जॉइने आखाय लुन सिंह तेरोन के मेपी के जॉइने आलांगली तुम ओपोजिशन तुम बांके नहक सितामे ले दुनुनेलो होदुनुनेलो पुपिनी वाइडा क्लार्सा पेन रात तुम पचिनी ते कांगलो लासी नीली सितामे नॉन एपॉय MLA इलेक्शन बांके बीजेपी एफान पांगटांक्रिंग मेसेन आरजाप थिपेन पहाय दुनांगी पुपेन सिनिलिस्तामे क्लेम पंच पादुक पनिगलो आखाय डॉक्टर तुलिराम रोहांग सारा हिरजुमे लापेन गा आखाय लुन सिंह तेरोन सारा बिदिसोरे पेंसी नील दा क्लेम दाम पनिक बमलो जॉइनिंग तुम दो पिनी लबांगसो मेलोंग APHLC तुम के जॉइनिंग तुम दो बांके प्रेसी बाके जॉइनिंग तुम दो लबांगसो लोंग आके थेनायला मांके आखाय रूबी सिंह रोंहा APHLC आलांगली MEC कैंडिडेट बारिमलो आलांगली MEC के पाथु तांग बांगलो हालबांगसो रूबी सिंह रोंहांग आंग सार आखाय जॉय सिंह तेरोन सितामे APHLC के चौक चेलो लेलेलो पानिंग चे थेगा वेदेता जॉइने अपेन चौक चेलो उन एलो पा जॉइने पिनी बीजेपी एलोंसी
akai lunsing teron phansi claim pon dampon makeup po pangtang pon ik po pusi alang li joysing teron ke pini BJP long nang chepa ogdon lo लाखाइन को रफो निलिप MAC constituency का पार्लो चौकी होला मेथांग कांग्रेस असाई हेमलोंग APHLC लपेन कांग्रेस चलांग पेट पेन कचितोय दुन आ कैंडिडेट रतन इंटिया फान कांगथुम कारने मते केबेंग जाय मेक पादोपन बांगसो मायलोंग APHLC वाइस प्रेसिडेंट राजेश तिसो APHLC लो सेक्रेटरी सैमसन तेरन लापेन ओंगदुंग कांग्रेस असोंगजा पो असोंगजा पेतुम चितोंगदुन मायलोंग ओंगदुंग कांग्रेस लापेन APHLC अफान के क्रायरा रतुम चितोंगदुन सी कांगथुम कारने जाय मेक मेसेन पेन पचुन पन BJP तुमके रतन इंटी के येम गे दोहत के नीले बेलोंग मॉडल हॉस्पिटल बांगे द्वारबागुरी पंडे लापेन अनपार कांग्रेस तुमके हाला सोट के कार्बियांगलोंग नंगाचारी होत बांके उग्रपंथी मत आलो असों पेनांदो सुलुक सदाक तुमन पजाब वेरा तुमलो पुसिपु कांग्रेस तुमके लासिला सोनी पथाक नांग क्लार दाखांता कचिनी सी बांके असवा पद नंकार जुपके दी दिल्ली निंग सामपिगलो नीली भावार ICDS pen danglok wana center maghadi nili EM ke dosi ki pilo ladaka la soda ladak school boundary pen danglok school ki kim nangji la pen nili blong school do andame hala sota nili ski kim la pen nili basor la pen nangli tum hoy phan ke pakla dagi alam ke lanlo nili si ke wanglo officer tumen doctor tum pen nili blong hospital ki kim yi pha hospital ki kim yi pha na complex bang hala sod longli hadak na thek the nang pipe la pehla hospital la adim da dorde la pen la ke nilib homosti pa hospital da kali la ke nilib homosti la so andar hedi la so andar ke nilib block andar si puri lo la so the block andar ki puri an adim ke na hok da kim nong lo la ke hala so ene si ki pon lo la pen extremist alam bang ke surjo rong phar phan nili tumle extremist claim noi pupe hala so hod SDC movement lo SDC movement ho je hem prek bang thek thede rapor latum bang ke kupiloma ekdom hebepi aru sopu SDC tumhan pusi ni tumke kang sak pensi autonomous state van pusi alang tumke habit kilo de hala so habit kilo party ke malo non surjorong pharatum tuliram rong hang bang ke lagi paisa ki rung pidun thapa bang hala so apot si lang ke are ngi sota ha ICU rong da bikok la so jone sinon hala UPDS atum si la pen la monsam long do atum an phantame congress adin si turun ko koi sarsi alang tum phan monsam do no ali avilo pusedi ala tum phan alo hida bistok la si non monsam avi pu congress phan ki pu tot banke alang litum ke lamba chopai nili hemta ladak rong mong hatta grenade nangwar pen jai thong kep helena ablo lanjo se harong dipu hemta grenade nangwar lo ha model hospital ki kim hutame kupiloma bang krenel ke baphan alang tum ne ponchong hulo laki kuma oda durlo BJP atum kalima non BJP atum long si du erlobo lasi alang tum si suluk sodakta ki pinchong ako lang tum si ni tum si monsam ke ban tagipu wa phis tame suluk sodakta alang tum lo monsam ke ban le congress tum lo lasi alang tum lam arjunang le ratum latunge pacho bai sarpo la no lam ke तो सारी सुलांग की जुत्सी लद्दाख नी लिव आवर लंग के टोटल वोटर्स के 21,000 सो से छोड़ चेता में अर्निवांग से CM बांग्लो लोंग मुने तुम आरी के चिरुंग ना नसो पथाक क्लार डाक बंधान था मो पेन तमे ने पक्लार CM la pen apuria kache enterprise la pen manin teron pi di la pen rubiram rong hang latum amen pensi karbiang long kam do antame claim bom lo latum cherai bom lo bangkhan kam tipe contract payment avi lanchot kali jitu tong tangka dormaha mukhata pipe jitu pension jitu retirement atum phanta graduate benefit tangkan talang tum pipe lai tum sob chopanglim lablo la pen tuliram rong ha sob ta chini je forest along jitu plantation amen pen thingpi theng prang ke me
320 crores paisa panglim erlo non khobor ela 70 crores ke chong hu thuji puta do non jitu election phan erlo ta la pen urban la pen rural development a paisa da hedi ta do kawin le town sutila ta ki ha dai thor o dalamara ta ki hedi lahai ke urban rural jitu development pa paisa hedi lahai ki chui phat ha lahai ta do piglo jile tum jong si sarkar bang lo putte independently alang tum phan ko son si kang sai ma ke bang tum pabisar na wolfi sa ki chok chelong lo pulote karbiang long arat phan ma ke paklang begji alang tum ki chonglo sarkar la pen tuliram long hang long ki join na manibang ke di alang long poisa du o puchini la so poisa ke je rat avi ki chong sit ki du kelak avi ki chong sip hedi hala so a poisa du o pusi rat tum ki enda alang phan ni dok ni ani ngi dok de si hala BJP hianta ahem mekai choklo masih gerap dun pama ami thang da chok che derle pu video dole kali duma be lagi ni polam ni puan derla ulang Lakha Phare Siraner Kep Bokazan LAC Assam Legislative Assembly Election Surihini Rengkora Trokache Pate Dunji Jharkhand Mukti Morcha Alliance Jai Bharat Party Pen ST Anghoy Tribal Minister Chamra Linda Arideng Pen Pratap Singh Rongphara Phan Ticket Pipon Se Ingtang Kring Kilikache Pate Dunji Aphan 25 Toilo La sojo ke dam tang pre ni pha ingkora ke thom arni nomination ke jok ke padusi arni Karbi Anglong District Asaihem Returning Officer Kakumoni Soikya ACS ADC reading jok damlo bonta puthot arni mate ni pha ingkora pli arni alangli scrutiny arni ke dam ahut eson soni alo ke chok che data jok si rejected lo La sopena jok boka janalong JB piatum mate Pratap Singh Rongphara radatum manghu prong ason si dokok ajok pini ni phai ingkora nerkep arni bokajan deopani surupothar nilip lapen borjan MAC constituency pen Jai Bharat Party asongja po asongja piatum aphan je hangsi methang ahemalong je thanchi mum amai pedopon Bangso amai pen Rongphara sangho kache than ponke kedam tang Congress I party along pen Bokazan LAC pen MLA ticket hangdun lo bonta alang liphan ticket ki pipe data jok Congress party pen JOC Jharkhand Mukti Morcha Alliance Jai Bharat party pen ticket chepalong se kili kache pate dunji aphan jisik ponlo seta scrutiny reject that lo puwai phit setame alang litum party pen ke kaike ta do thipji na hok a political party along ta chepa ogdunde pusi klardak pending je pon La solong isi munthi da meme alama bangke alang liphan ningka chethe arat amuluk penang ando la sinon ke bangji Assam Legislative Assembly election sahut komat arideng tong latum votes ke damji neke mo aporsi ethanpo athema angsong mate high command pen alam the kang hong pensi kaprek party along setame votes pidun popusi Pratap Singh Rongphar pen pherangkhia mailong ningje pon okay posto kuri vote bisar মাজত জয় ভাৰত আৰু ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই ST কোটা হিচাপে মোক 102 মই এবাৰ টিকেট প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিক্ষেপ কৰিছিলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত এইবাৰ আমাৰ নমিনেশ্যন ফাইল কৰাৰ পিছত আমাৰ কেইজন আমাৰ পৰ্যায়ত ছেকেণ্ডাৰ লাগে সেইটো আমাৰ কিছুমান মিছ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ 3জন আমাৰ পৰ্যায়ত ছেকেণ্ডাৰ ঠিক কৰা হৈছিলে এতিয়া ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আৰু আপোনাৰ জয় ভাৰত নেতৃত্বত আমি ইয়াত ইলেকশ্যন খেল আমি ইলেকশ্যন প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সময়ত জয় ভাৰত আৰু যে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাটো আমাৰ অসমত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিবেচিত হয় বুলি তেখেতলোকে ক'লে তেতিয়াহ'লে আমাৰ 10জন আমাৰ পৰ্যায়ত ছেকেণ্ডাৰ লাগিব বুলি ক'লে কিন্তু আমি যেহেতু এটা ষ্টেট ৰিকগনাইজ পাৰ্টি বুলি আমাৰ উকিলজন মানে ক'লে গতিকে 3জন হ'লে হ'ব বুলি ক'লে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত জয় ভাৰত পাৰ্টিটো আমাৰ অসমত এটা নিৰ্দলীয় পাৰ্টি গতিকে 10জন লাগিব বুলি ক'লে সেই আমি স্কুটিনিখন আমি 10জন আমি গোটাব নোৱাৰাটোৱে আমি বিফলিত হ'লোঁ যেহেতু ইতিমধ্যে আহিবলগীয়া দিনত নিৰ্বাচন আহি আছে আপোনালোকৰ দলৰ ফালৰ পৰা কাক সমৰ্থন কৰিব বুলি আপোনালোকে ভাবিব আমি জয় ভাৰত পাৰ্টি যেহেতু আমাৰ ইয়াত আমি এবাৰ আমাৰ কেণ্ডিডেট নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ
আমাৰ দলে আমাৰ সদস্যবিলাকে কাক ভোট দিব কেনেকৈ কি কৰিব আমাক সকলোৱে আমি খবৰ লৈ আছে যিহেতু আমাৰ জয় ভাৰত দলত আমাৰ 10,000 পৰা আমাৰ 15,000 বা এনে 20,000 আমাৰ সদস্য আছেই গতিকে আমি যিহেতু এটা দলৰ লগত আমি দল কৰি আছোঁ গতিকে আমাৰ হাইকমাণ্ড আছে গতিকে হাইকমাণ্ড যি নিৰ্দেশ দিয়ে সেইটোৱে আমাৰ দলে তেখেতে এই নিৰ্বাচনত ভোট দিব যিহেতু আমাৰ দল নাথাকিলেও ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আমিতো নিৰ্বাচনত আমি যিকোনো দলক আমিতো সমৰ্থন কৰিলেও বা ভোটটো দিব লাগিব গতিকে আমি এতিয়া আমাৰ ওপৰ হাইকমাণ্ডত আমি আলোচনা কৰি থকা হৈছে গতিকে তেখেতলোকে আমাক চাৰ্কুলাৰ দিব আমি কি কৰিব লাগিব নালাগে এতিয়ালৈকে আমি আলোচনাৰ মাজতে চলি আছে এটা সময়ত আপুনি 108 LA কংগ্ৰেছ দলৰ এটা সক্ৰিয় কৰ্মকৰ্তা আছিলে কিন্তু কি কাৰণবশতঃ আপুনি এই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিলে হয় মই 108 LAC মই এজন কংগ্ৰেছৰ এজন কৰ্মী আছিলোঁ বা মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু দলে হাইকমাণ্ডে মোক নিৰ্বাচিত নকৰিলে যিহেতু কংগ্ৰেছ দলটো এটা হাইকমাণ্ড বেছ দল গতিকে মোৰ কৰ্ম কিছুমান কংগ্ৰেছলৈ যিমান কষ্ট কৰিছিলোঁ সেই কৰ্ম হিচাপে মোক তেখেতে উপেক্ষিত কৰিলে গতিকে মই সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ পৰা মই ত্যাগ দিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ আহিবলগীয়া দিনত আপোনালোকে জয় ভাৰত পাৰ্টি আৰু যিটো ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা যিহেতু আপোনালোকে মিত্ৰজোঁট হিচাপে আছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব আহি থকা দিনটোত জয় ভাৰত আৰু ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাটো বৰ্তমান মিত্ৰজোঁট কিন্তু আহি থকা দিনটোত আমাৰ মিত্ৰজোঁট হ'ব নহয়তো আমি নাজানো এইটো আমাৰ জয় ভাৰতৰ আমাৰ ইয়াত চেণ্ট্ৰেল কমিটি আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আছে তেখেতলোকক আমি আলোচনা মৰ্মে আমি জয় ভাৰতটো আমি ইয়াৰ পৰা আমি আগুৱাই লৈ যাম আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আজি এই সভাতে গতিকে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাত থাকে নাথাকে নাজানো কিন্তু আমি জয় ভাৰত হিচাপে আমি ইয়াতে দলটো আমি জীয়াই ৰাখিম বুলি আমি আজি সংকল্প লৈছোঁ Tang tepini ada pabirda bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru